Ai boleh isi sen ke kerteng betiang tam ke jong Jesus Christ. Pada khabar ta sengi kedai Sepang kane kelong ke Jerusalem. Kane kelong ke Jerusalem. Ngalabu iaka hapdeng kijaj benriu bat kiri kilong barok saudong yaka. Ezekiel san. Kine kilong kikten ba ublay ula keren ha u prophet Ezekiel. U Ezekiel ula thok yakane hakaspa snem kebahan riu shua ukris 6th century BC. Ki riu start sayan jong ke pertai. Haba ki theu ki wo ya ke jingjengai ki shem ba ke Jerusalem kadai ke pedeng jong ke pertai. Kumba ublay ula keren. Ke Jerusalem kedai ke nongba jong keri Israel nadu handai. Ki Israel kila no yaka cisin menwai haba ublay ula pensakama yaki sekeleng ke pertai. Handrai detat anda ula lumpat yaki hagathma ba baar Second World War. Haus nem kat kendai lai pu kendai hadu kat kendai sapu pra edi. Bala penbena bagi Israel kila yo sacisin pat yala ke jong gari kenti bat empat slam bala penpendapat do Presiden ga Amerika u Donald Trump ba ke Jerusalem kedai genong ba jong ke Israel. Ke kerteng Jerusalem kawan naga ketin Hebrew Yerusalem bat haga ketin Greek Hirosolima kemut kejeka kejingsuk. Ya ke Jerusalem latibru kum ke Sion. Menbau blay ula thau ya ke portai ula thau kerpang ya ke jait benriu jiu ne Israel bat ke nongba jongki ke Jerusalem. Ublay ula bu kerpang ya ke ne ke jait benriu jiu bat ya ke nongba Jerusalem hapdeng portai. Lada ublay syum lebu kerpang ya ke jait benriu jiu lene ya ke nongba Jerusalem. Kamut ba amdan kam bo unthau ne pelong ya gane ka portai. Namar ke Jerusalem kelong ke baje ne kidak kipor ya ke portai hi baro kawai. Lese na kata gadau bo ublay ulabu ya ka hamar pedeng gane ke portai. Haba ublay ulada penlong kumne ya ke portai uong artat kene ken kejeka syong thaj jonga junam hang ne ngan syong ne naba ngala imon yaka. Sam cispa lai ar khat sao. Kamut ublay udon ha Jerusalem. Hagipor menshua mensim ublay utray kam ha Jerusalem hagipor David Solomon bat kiwai. Kumjuru ukhon ublay u Jesus Christ ujulej hapo temple ha Jerusalem. Nado ba udang khna. Lokas ar saupuway hado sanpeo. Tayagane ke Jerusalem la kurup kumba saupun riu sin bat la penjot hado lai punyo sin. Kane kejia namar ki Israel kim ko ngu ye ki hukum ublay. Ke Jerusalem kanong ba kabau try legit nagi jaj Israel baro banbo laga kerteng hangta. Ar Chronicle khat ar khalai. Ha Jerusalem ke kerteng jonga kan long hala kerta. Ar Chronicle lai pulai sao. Nadu ka basdang menba ublay ulathau ya ke pertai. Ulathau ban syong briu. Isaya sabusan khatpra. Ulathau ru ya ke Jerusalem bat ya ke jait benriu jiu naga banta boon pendep ya ke kular. Ha kaba ulapha ya ukhun jong u banlong ke jingkenya halor ding pna naga banta ki pop ke pertai. Kumta haba ukhun ublay uwan syagane ke pertai. Ulawan ha Israel ha ke jait benriu jiu ha Jerusalem kain. Ha kaba ki kejat ukhun ublay ulayo ya ke khandau keri Israel bat hanong ba Jerusalem. Ha Amerika, lane Rusia, lane India, lane China, handrai ha Israel ha Jerusalem. Kane kanong ba kalong kanong ba ki jingele jingyekni nadu handai hentai. Bat la sensyar ya ka da ki babun kiri ke pertai.
Bat kadau hi kalong kajing tray usoitan Lucifer. Namar utip ba ke Jerusalem kalong kanong ba ublay. Ukhon ublay keng. Hanray ngiyo i ba halor kita ki ay baro. Ublay ula pendep ya ke kular jong u. Halor ki khon Israel. Daka ba ula lompat ya ki. Na kiri keleng ke pertai. Ban teipat. Ban thongpat. Ban long ki try ya ke hima Israel. Bat ya ke Jerusalem. Kanay kalajya na do ka khat khandai sa pra edi haba ke UNO kala penbena bagi Israel kila yok kenti ya ka lajong bat ba amdan shu mano bala ban kam try ya ka kajing penjat ke bakhat do ya ke Jerusalem kalajya ha usnem nyopo edi ne hadin Chris de ke sipai Roman hapo kajing yalam utitas. Day hang ne bala pendep ya ke jing thul pa hau Daniel kendai ar punriu ke bakum ne te hadin kin rupu ar tayo uta usim ubanwan un penjat ya kenong ba Jerusalem bat ya ke jaka kentang Daniel kendai ar punriu menta ki Israel kila don halagari kila sumar ya ka bat nyokor ya ki jaka ke Jerusalem bat ya ke Temple Mount. Kabasa menta kalong bakimpat yo bantai temple ha Temple Mount ne lum sayon. Kapor kan poi bakin yo bantai no. Syapang ke Jerusalem ublay uong kumne. Hakmi ngalamut dak yapha hakislati jonga ki kenro jongpha ki hakmat jonga halagasngi. Isaya sabu kundai khan riu. Ki kenro ke Jerusalem ki dang ne hadu menta de ki hajar senam. Ki jiu ki ij bangu ban mane ha kine ki kenro ke Jerusalem. Namar ki tip ba ublay ki Israel udon hangta. Ki khmat ublay ki phai shagane ke kenro hala kesngi hadu menta. Ya ki ki badan buram la keren syapang jongpha ko nong ba jong ublay. Sam prapunyo ar hadu lai. Te kin khot yapa ke shnong utrai ke sayon bakhoj jong ki Israel. Ngan penlong yapa ke buram bom jukut ke jingkemen shibun ki pateng benriu. Isayan riu pau khat sao du khat san. Shisha kalong gumta hadu kine kisngi. Ke Jerusalem ha Israel hadu menta kam yo ke basyong suk namar kiri ki bahajan hajengai ki pej kliau syaka ban hiar thma. Ong ublay nabangan lumlang ya ki jaj benriu baro ban yale thma ya ke Jerusalem. Sekaria khat sao ar. Ke Jerusalem kalong ke khuri pensyat lengwit ya ki ri ke pertai hadu menta. Sekaria khat ar. Kumta lada omdan ke jingsuk ha ke Jerusalem kan omdan ru ke jingsuk ha ke pertai baro kawai. Day naga daw ba ublay uang. To duway naga banta ke jingsuk ke Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Sam chispa ar po ar nriu. Hang na ngi keren tang ya ke Jerusalem kabalong ke nongba kari Israel menta. Hanrai ke donru ke Jerusalem bathamai ke bansawan hiar na beneng na ublay. Ya ke ba ublay ula penpau ha uyonis ha ke daulenong hapat mas. Jing penpau ar puwe kendai hado ar penyo. Ublay dagam taga buram ke jongu. Amen.